tunchu ma kan crime story ngai thak tur hi sister abaya anti mai aming diktak chu bina thomas chanchin ania February ni somni paruk kumsang khazakwa somsari pakhat khana pianga chungkuza tak mai arikara Kodayam district Kerala state pianga ni ano pante data sister abaya hian tharau lama polna adong ve chena anun chu midangte ta na mana midangte chanpuina na man adu vereng chena ama shetu te chuan midangte chanpui adu fau chin zate tlom ngai na le ngil ne na te atumru na le thil chati adu zate chu ami zia answer chin dan tlang puyani ti chuan tleiro la ron ni chuan catholic kaushana in pein Saint Joseph kaushan in khomna chuan aloi veta a Saint Joseph in khomna mun hi July ni thum kumsang khazakwa somni pariata Father Thomas adenania a mission ber chu royal ban lotele mi harsa te chanpuyani kumsang khazakwa somkwa khan kumsom pakwa chau ni yin abaya chuan an khwa a Saint Pius convent chu zomin heta hian tuna ming abaya ti hi anei ta a aming omzia chu mwanna hwai senale hadamna chulna ti na ni Saint Pius convent thena chang hian a chian tele an mani enkol tu te ngele an senior te za akai ngal hleya a chong chai taimak na te na tho konga a chema sapole ma shwai tu ani zel theina nun te chuan a choi sangani hunrei po arial maien an convena chuan nan langsar le lar per pol alo neta a athil sha zauna le chat bel du na te wang chuan ain chiar pe hleya catholic thurin te po a chiar na sain a she bel hleya hei wang po hian a sister puite chuan an ngai sangin an za hleya kumsang khazakwa sumkwa pani khan sister abaya chu Bishop Julapuram Memorial College for Women a chuan second year zirlaya ni ve towa katayam khwa laili lai taka omania azerna college hi Mahatma Gandhi University Nwaya Inziak Lut College ania Catholic Management Nwaya Din College ani bokani Sister Abaya chuan a hun chu le khazirnan chungchai nan le midangte chanpuina na mangchina March ni somni parokzan kumsang khazakwa sumkwa pari chuan abaya chuan roommate Sister Shirley nena chuan a exam ma chhontur chungchanga ariru ha thole chu chuan anxiety ane tir pha thu chu a shila le khazir adu thowang chuan a chianu nena chuan naktu cover main min kai thawro otin a cha thlaboka ti chuan atuk March ni somni pasari kumsang khazakwa sumkwa pani jingdarli khwapo alavar ma chuan Sister Shirley chuan a chianu cha ange chuan abaya chu awakai thawa Sister abaya po chu ron thau ngalin lekhazir turin study hall lampanin ati fauchin angin a chhuaka study hall a chuan kaltlang lovin ala har film lo dawa shayin chawkala ma chuan koya in phi harle chu cha shayin chawka chuan kal masa a alama ema wangin midang ti har hlau takin thom dim takina kala heti lai mek hian a chiannu Shirley po chu a chiannu a thla liam hnu chuan amu vele mai boka a chiannu a kai tho chu a kai tho nun na ber tur ti renga she selavani khwalo war chuan nan tam jok chu an tho to hloma chawka lama kal ma saber chuan ni danga chawka omdan anglo takin fridge te chu alawin hong wai maya mowa tui bottle chu chhuata alo bonwai boka fridge noya chuan pheko khing khat alo omreng mai boka chawka chung tho mundanga chuan a khing dang po alo omboka chawka pon chhuana chuan nan hovin an lu tuamna vel chu alo omboka hetia chawka an thil mu wang hian chulai muna khosa zong zong chu an kau khom ngala an hanin chiar ta a chuta cha chuan Sister Abaya chu om ve loti an chetani kumsomni pakhata upa Sister Abaya chu maktakin achin shatur omlovin about chu aneta dera police ta shatir ngalin an chena complex chu oluk taka dap ngalania an zona changa hunrei po arial main complexa tui chhun chwa chuan mishing ruang monia ruang mutu hi nanzinga miniin police ta shatir ngalania police ta chuan ruang chu lak chwa tumin an beya mase alo ul ai vak lo fire department lam shatir ngalniin
an leilon le shui sei chachi tenen chuan aron thok chhuaka anni puina le police te tho hauna in sister abai ruang chu an la chuak ta ni autopsy nei tura thon ngal thwani in autopsy hi Dr. Radhakrishnan akhoya Kayam Medical College Dr. Thiam takaniya Dr. Radha chuan Christer abai taksa chu uluk taka en nuwa chuan adar dinglam le amala te chuan innok pilna hliam nu ma om thu soya abeng chunglama chuan innek pilna niom tak mai mun nia chuan an hoboka Dr. Radha chuan abai taksa chu uluk taka en nuwa chuan adar dinglam le amala te chuan innok pilna nu ma mu thu asoya abeng chunglama chuan innek pilna niom tak mun nia om thu soi boka inpong swalna lamrong kaya ro chu ani lo thu asoya ni Tichuan sister abai case chu tuitla wanga thina thlenga andari phota Kotiam police station damin case chu an khoi zoya sister zinga an how to bear sister lay statement pe kangin sister abaya chu tharum thona omlova tuitla pa ngai anga a case chu zaloniya sister leya hi hemi hunla hian convent how to ta zinga mi ni Nutsui masatu police te chuan sister abaya chu amadu wangrenga anunala an ngaya mase achung te le an khomi pui te chuan an ngai ve thei hau lo police te nutsui na kalpui dan chu a fel fai tok lo niin mitam takin an ngaya convena omve tho midang te poin sister abaya case chu suicide ni thein anjing lova sister abaya case chu arukin thil in thup omrin na lian tak an nei hlomani Police te nutsuina du khoplo wangin mitam takin suicide na le norna an tilang ta a chungzinga langsar ber zinga mi chu human rights activist jomanania police te le catholic biakina na thokte chu chauhialin sister abaya e thina a thodik highland atum ta a jomana malak na in sister abaya case zirchana turin council marshni somthum pakhat kumsang khazakwa somkwa pani khanadin hiala amalak na wangchuan nan tele convent mi te baka ansung te thlengin oron chwa anum ta sewa chu chuan sister abai case chu open le ni setin police tele thonei tu te annur ta ni ti chuan karthum alo liam le no april ni som pathuma chuan sister abai case chu chui thatle turin state police crime branch te khoda da anile ta a thlasom te meu mai no chui na an hankal puile no January ni somni kumsang khazakwa sumkwa pathuma chuan thunei tu de chuan an final report chu Kottayam court a chuan an thelut ta ni final report a chuan sister abaya chuan amadu thu ngein anuna la tin tuichun chwa chuan azwang thani tin thu chu an di top thawa thunei tu de thuti top dan chuan jumana ngai dan chu apel leya sister abaya case chu ama nge chuan a chui chun zom le ta ni Thodik hailang tura abina hian ama puitu mei chanem takaneya hengzinga hian nan somruk pasari layan tel boka an malak na chuan India Prime Minister po lekhan thona sister abai chante anan puita chuan lekha ziakin Prime Minister nena chuan an sister pui thina chu mani inti hlum ni lovin tualthih case ani thu soin police te chuan an na an thok chatok lovani tin Prime Minister puina andila hetia Prime Minister hial lekha an thon nuwa chuan kumsang khazakwa sumkwa paliya sister abai case chu CBI kota lanchon ani le ta a sister abai case hian kumsang khazakwa sumkwa pathoma changa kumsang ni somni thlenga oni kumsang khazakwa sumkwa parukle sang ni panga inkara khan CBI 10 final report pathum chu Chief Judicial Magistrate Court an theluta final report an thelu piang hian court chuan rejectin chui chhale turin ati saksela CBI 10 an final report thelu masabera chuan nu chuina tur thil engma omlo wangin case chu chui zui thei ani lawantia apani na hian murder case chu ani ngei maya mase kan sui fe nuwa po pui khoi tu omreng sha thei ani lo an tilea apathumna chuan sister abaya e thina chuan tuma innam noi anum lo an tile boka mase hengzong hi court chuan pomthla ka ngai lovin chui chhale turin ati sakzelani
Kei sukal zelin kumsang ni pasaria chuan CBI ten thu shetu nia inchal mi pakhat ne na changin thu engemaw an cheta hlau maya thu shetu hi athakara hi niin convent omna venga rukruk ching ve tak china nia asoidanin kumsang khazakwa sumka pani march ni somni pasari jingma taka chuan convent a chuan theiruk tomin banga chuan an lon liama asoi zel danin banga alon liam nu chuan chet hun tak nga kina bi ruwa abi ruk lai chuan catholic puithiam pani aru karala ama ang thawa conventa runlu tum hi a muwa ti chuan sister abaya po a mu thu suyani thil thleng engkim chu a mu vek thu suya catholic puithiam te pani hi Father Thomas Goderle Father Joseph Tania anni pani hi sister abai zirna college lecturer na thok anni nge ni an pani ba ka hian CBI te chuan an choina lama chuan mirin hlel om tak pakhat an chia chwa bela chu sister Sefini yin conventa cheng ve thawani July kumsang ni pasaria chuan court chuan CBI te chu suspect pathum te narco analysis titura phalnan peta a narco analysis hi miswal inpuang chadu lo jong chadu lo te damdoi manga anin puantir na nia investigator de chuan court phalna ang chuan August ni thum kumsang ni pasaria chuan narco analysis mang chuan te san nei tir ta a mase ain puang chadu lem lo hle nge in puan turan nei lo zok ni nima sela a no loka India ramzia alo lang le ta a anin puana diktak record chu courta an thelu mayin CBI ten an lo tidang lam chewani ti sha chwane leya rin hlel te in puana diktak chu YouTube pa aron li kau thlau mai ni kumsang ni pariat November thla chuan High Commission of India chuan case to State Branch Delhi hlan turin atizuya investigation te zauturin Delhi branch te chu thathuma pe bokani tu chuina chu Nanda Kumar mashwaina yin an hankal puile ta a anni malak na yin witness Sanju Mehta convent venga chengve na changin thu andung le ta hlawa Sanju Mehta chuan sister abaya thi ni ma cha march ni somni pasari kumsang khazakwa sumka pania chuan convent wala Father Thomas puan thil shuk nana a man fawa mu tho soya investigator de chuan Sanju Mehta tho soi chu ama a rukro athaka tho soinen chuan an handrem koma alo in mil emem maya ti chuan sister Shabi Father Thomas le Father Joseph te chu November ni sompakwa kumsang ni pariata an man non le ta a sister abaya thi chang chuan kumsom paruk lai chu aliam le to ni November ni somni panga chuan assistant sub inspector BB Augustine chu investigation kalpui tirania mase anuloka case khoitu police hi thia mo ani zuyani police te chuan akut sain damdoinen ama ainti hlumani antia kumsang ni pariat November thla chuan Kerala police ten high court a CBI te lekha thelutien sister abai chunga thil thlendania an chui chwa chu hetiang hian an puangzar ta ni march ni somni pasari kumsang khazakwa sumka pani khan sister abaya chu chauka a in phi har turina kala Fristu hongin bodola tuivat chu ala chuaka chu chuan in phi har atuma mase fijan karle cha chu Father Thomas Father Joseph le sister Shafi te lo in murulai chu phokin atui botol ken po chu chhuata athlawa ami mu te chuan anom dan a soi chuan hlo wangin an beita ni in an suya Father Thomas chuan sister abaya chumanin ashoka arek beta sister Safi puyen alo pui boka hetia sister abaya yi ngonga andre betak nu hian abaya chu chhuata ale thla a ti chuan arwang chu zonin tui chun chhuat chuan an paita ni ome tui chun chua an pai ma hian sister abaya hi aladam niin autopsy result a chuan alanga hetia abaya yi anda baw nu hian rang takin miswate chu an mani omna tur chewa chuan an kalbaw le ta ni January ni khat kumsang ni pakwa chuan Kerala High Court in suspect mi pathum te chu an bail apum sak veka chwa lai lok an nele ta thawani July ni som pasaria chuan CBI changin Nanda Kumar chuan
rin hlel pathum te chu shiman ni theinan Ornankulam District Court a chuan lekha theilutin jail har satak nei chhunzum ngalania jail chuan kum tam tak akalpuya March kumsang ni sompria ta chuan Special CBI Court chuan Father Joseph chu finfi ana a thattuk lo thu soin a chwa zalena Father Joseph le Sister Shefe te chu mo phurtu berle engkima abul tumtu le poi khoituwa an ngai ta ni Sister Abai case chu kor shangin angai twa chhunzuma a fel fai har leya mitam takin atira investigation kalpuitu police te khan finfiana tam tak anti chia angin anjing hiala convent center la in an convent chu thunai tu te sha tir lovin an lo siam chali man to boxia hemi wangringot po hian finfiana nei chu har sele zwal turanga yania Supreme Court chuan Sister Shafi le Father Thomas te chwa dil na chu a hnol sakzel bokani August ni somni paruk kumsang ni sompakwa chuan Tiruvanan Thapurama CBI Court a chal nei lenia hearing a hian prosecution witness achang tur mi somli pakwa a mi pariat lai mai chu adin hnuk dok sui boka hengzing a hian a roommate Sister Shirley le an room chenom chia room Sister Shanju te po kurta inlan le do lo zinga mi ten ni witness zinga hian aruk ruber rahu chau chu a thu soi thak danglam velo chunania March ni somni pasari zingkar khovar ma thel thlengkha heti hian tarlan chian leni Sister Shafi chu Father Thomas semo Father Joseph tenen moilo taka an khosalai Sister Abaya chona phoka anumdan moilo takhi asoi chwalo nan anni hian anda chatani tarlan ani December ni somni pani kumsang ni somni alawin her chwale meu chuan Sister Abai thi changa kumsomni pariat lai aliam nuwa Tiruvanan Thapuram CBI Court a Father Thomas kumsomruk pakwa lai ni tole Sister Safi kumsomnga pakwa de chu finfiana le thushe tu shang te thusoi an khai khoma changin Sister Abaya yi an tha wangin murder charge or tiran lo ni ta a an tualthih wang ni lovin finfiana an ti chhia ta wangle conventa dan phallawa an lu ru ka wangin Father Thomas chu case siam be sakania damchung lungin tang turati anita chengnoi nga ve choi turati anni boka Father Thomas chu conventa dan phallawa alu wangin chengnoi khat choi bel tura tine zuya anchemna mu tur hi jury ten an panjar nuwa chuan Sister Safi chu atap chuak ngal homa Father Thomas ro chu mel ngai reng puin a chungoi mak thungani Sister Safi le Father Thomas te chu an rawngbawltu ten an laina thleya an shemna puan chwa ani zo hian an vakwa a an cha puina sa hle ni ome he khisi rei tak chung chu khel ni ma se investigator te hian an hnu chui na an uluk lo nge finfi ana chatok le rin tlak tak an hmu tur soya tam lo hleya thil ti swal tu te berla in engma an sei du bok sei lawa amai ro chu finfi ana tlem omle witness chen khat te thusoi khai khom hnuwa he thutluk na hi siamania Sister Abai tharau po thlamuang taka achol arin omtowa hemi hnu hian Sister Safi le Father Thomas te hian kurta an shiselo na wangin an tan hun chung ti tlemsak an ngata bela chwa an dil boka Father Thomas zok chu cancer nat na ina tlak boka court chuan ain enkol that theinan tihin a chwa ta nge ya Sister Shafi po atan hun chung po toisak anita bokani